мақомоти Тоҷикистон мегӯянд қарори афви муҳоҷирони кори тоҷик дар Русия беш аз 102,000 нафарро фаро гирифтааст. ин омор бар асоси феҳристи пешниҳодии мақомоти дахлдори Русия муайян гардидааст. бино ба маълумоти вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон, дар давоми маъракаи афв ки 1 моҳ идома кард, баъзе аз муҳоҷирон ҳаққи дубораи вуруд ба Русияро ба даст оварданд. Усмонали Латифӣ, як масъули ин ниҳод, гуфт ин шаҳрвандон асосан барои нақзи тартиби воридшавӣ ва хориҷшавӣ аз ҳудуди Русия айбдор буданд. هم در ترکستان هم در روسیه همش در مجموع دوره گرفتن و اونایی که در اونجا خودشون رسمی کردگی هستن ما روی خط گرفتگی نیستیم، ما را تحقیق نمیدونیم. 258,000 در مجموع بود حاضر، 151,000 دیگر اش محکمه بود. همه همین شهروندان میتونن که با بخش و شعبه ها و ریاست‌های خدمات مهاجرت در تمام جمهوری تاجیکستان که بخش شعبه‌اش هستن در محل‌ها رفته خودشون از من یک گسترده ببینن که همین راه شوق شده شد یا نه. мақомоти Русия ба муҳоҷирони кори тоҷики ғайриқонунӣ дар қаламрави ин кишвар кору зиндагӣ доштанд иҷоза дод дар муддати 1 моҳ аз 25 март то 24 апрели соли равон санадҳояшонро қонунӣ кунанд. ин маърака танҳо ба муҳоҷироне дахл дошт ки бо гузашти чанд моҳ макони буду бошашон расмӣ набуд. аф онҳоеро ки бо ҳукми додгоҳҳои Русия аз ин кишвар ихроҷ ва ё депортатсия шуданд фаро нагирифт.